Usolwa ngokuchuluza igcwama elisha okaMaskandi. Sawubona kuphi nakubi lapho ngiyakhona lo mbosa njengamanje ukubingelela yena ke umathinda wacela isithombe somqamela amehla kabanye sebaqamela imali ethubaza. Kana wethu ngabe usuku lakho lokuqala ulanca uthonze ukulungela press subscribe button ushare phinde comment kanti ke ngabe umdala uyazi ukuthi sihlangana lapha na kwi comment section ungakhohlwa ukulike. Umbroza Fakude waziwa ngelikaFan ngengoma kaFan Dami yahlukanisa unyaka ekwaba ngicabanga ukuthi kuyona ingoma yokuqala noma yesibili eyahlukanisa unyaka lapha na ke okhosini FM. Esekhipha ingoma ehambisana neinsimbi ezithi ayifana nezeParis babeke sebephumela obala abantu ukuthi hey le ngoma kaMroza angeke ize itrend ngaphandle kwanda kakhulumela lwami ngiyafisa ukuthi uyizwele le ngoma bese ke ngizwa ukuphawula kwakho lapha na kwi comment section bamba nayi ivideo. Hello, my